a khensa ku pfulele channel ya Matimba Emmanuel Male YouTube channel. Kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana. And la khumba leya ya le masirheni. Laha ni vulavula hi ku ya tirhelela sirha. Vanhu va ka hina a hi pfuleni matihlo. Loko mi kuma ku laha mutini ku love munhu hi rifu leriya mi kuma ku i hume ngati. Like ni vulavula hi ku na leswi swo fika ku i tlhaviwa hi mukwana ivi i huma ngati hetelela yi lova kumbe ya lovela xibedhlele kumbe duvuriwa hi xibamu kumbe i tlumbiwa hi movha. Ngati yi huma i kuma ku hetelela ya lovela xibedhlele kumbe yi lovela kwalaho. Vanhu lava va swi kota ku loko mi fika laha mi kuma ku ve hi yena a nga endla ku rifu leriya ri va kona. Loko ngati liya yi halaka a hi ku na lava mi fikaka va rhumela swilo leswi swa vona leswi swi ka switsonga ngati liya. Ivi ku va na lava vo fika ngati yi fika yi halaka laha hansi. Va fika va endla yini? Va fika va nusa ngati liya ya ha hisa. Loko va nusa ngati liya ya ha hisa va yi mikisa na sweswi va swi mikisaka. Tanihileswi ni nga hlamusela ka video leyi nga hundza ka content leyi nga hundza or ka block leyi nga hundza ni ku va lava ngopfu ngati ya hisa. Loko ngati leyi kha yi hisa ivi va fika va yi teka lahaya va fika va yi veka ka ndhawu yo karhi laha mi kuma ku va ta make sure ku a yi umi. Ivi n'wina mi kuma ku mi ya ku celeni le masirheni. Loko mi ya ku celeni loko ku ri ke ni mi hete ku cela ni ivi leti vona va swi twa va tirhisana va fika va nusa misava leyi va yi mikisa na ngati liya. Loko va fika va yi mikisa na ngati liya and then loko ku ri ke ni vona ku fika nkarhi wo va kota va sungula ku tirhisa swilo leswiya va ta fika va vulavulela ku laha sirheni because sweswiwani a ni munhu wa le hansi emisaveni vona va le henhla va ta hamba va make sure va communicate va kha va tirhisa ngati liya na misava liya a nga ta va yi ceriwile laha ku va kota va kota ku vulavulela va ku okay sweswiwani hi tirhe leswi swa so sweswiwani hi tirhe leswi swa so sweswiwani na tani ya xava xi xo karhi sweswiwani ni nyiketi mali yo karhi because va kha va tirhisa hi yena munhu luya va kha va fambisana na ngati liya yena because va teke ngati va tirhisa yona ku va endla va kota ku ti fumisa. Se loko mo languta mindyangu yin'wana laha mi kuma ku va pfuleke too much mahlo loko leswi humelele swi ri so munhu loyiwani a dlayiwe kumbe hi leswi swo dlaya ku va suspect-a ku or va swi vona ku laha ingaku na munhu wo karhi a nga dlaya munhu loyi ku a ta kota ku endla rifumo ra ngati a ta kota ku teka ngati ya yena a yi tirhisa kota ku fuma. Va make sure ku va ya ka tin'anga to karhi ta xintu lava tivaka ntirho na le ka tikereke to karhi or vaporofita va karhi va fika va va endlela swona. Loko ku heta ku ceriwa same time loko heta ku ceriwa vona va endla swilo leswi va endlaka swona na n'anga yaleyo va nga ta yi veka ka yona or ka munhu yalweyo kumbe late namadyambu va ya le va make sure ku va ya le va ya tirhelela va endla everything. Loko lava va ta xikarhi ka vusiku va ta ku nwiseni ka misava leyi va mikisa na ngati leyi va nga yi teka swilo swa vona swi nge tirhi no tirha total. Mi to vona leswi swo va ku mi ngi vonini mani a tilile nkosini i xwerile mi swi twini leswi swi vulavula laha a hi swilo swo vulavula hi munhu un'wana because of what lava family va swi tiva ku vona va ye kwihi va ya tirhelela. Tifamily to tala loko va vona ku rifu leriwani ri te hi lero ro tlhaviwa kunene hi mukwana or i tlumbiwe hi movha munhu kumbe duvuriwe hi xibamu kumbe ngati va make sure ku va tlhariha va pfula matihlo because ku na vanhu van'wani va fuma hi rona rifumo leri. Un'wana mi byela ku lembe na lembe ka family hi make sure ku ri un'wana i ta duvuriwa kumbe a tlhaviwa hi mukwana kumbe a tlumbiwa hi movha mara mi kuma ku ka family yaleyo vanhu vo karhi ka rixaka rero vona va le hansi mara hala ka side ya vona va le henhla because of what va va phahle hi munhu luya va va phahle hi rifumo ra ngati. Se xikulukumba ku endla i ku make sure ku loko mi ya ku celeni masirheni as a family be careful mi pfula matihlo. Leswi swo mi kuma fika ku haxiwa timbewu ku haxiwa swa tirha naswona swilo leswiya too much mara ku na van'wani mi fika va haxa timbewu vona va swi tiva ku laha ka mbewu liya va cheleni or ka mavele lama loko va kha va haxa laha kumbe un'wana a fika a komba xirho ku ha celani laha ivi va ku hi kombela nyana privacy or swilo swa xihundla swa family vona va kha va swi tiva ku va endla yini. Sometime mi kuma ku loko bokisi ri fika va ku hi ta kombela ku va family ntsena va sala or mani na mani va sala vona va kha va swi tiva ku laha va salele ku endla va salele ku endla swilo swo karhi
wa protect-a va protect-a munhu loyi a vona ku a nga ngati leyi ya yena yi nga halaka yi nga ya fumisa munhu un'wana. Se le masirheni mi yi make sure mi yi tekela enhlokweni. Ni hlohlotela vanhu ni hlohlotela vanhu vo tala loko efemelini ya ka n'wina swa humelela sweswo or swi humelerile, make sure ku mi ya ka vanhu vo karhi va fika va mi pfuna or ka tin'anga to karhi ti fika ti mi pfuna. Ku sivela yini? Va nga yi va teka ngati liya or ngati liya se loko va yi tekile, yi nga yi ya va tirhela swilo leswi va swi lavaka. Loko a ku ri na hi ri madayisini a yi to tshama yi kha yi ba a hi to swi veka so, a to tshama ti kha ti ba vhurhi right through. Loko a press-a 1 ku huma 20, loko a press-a 20 ku huma 0. Se na khensa ku va mi pfulele chanele, danko.